Okay, so today we will continue studying this morning, following the lesson for this week, living by the Spirit. Living by the Spirit. Spirit. And our text is in Galatians 5:16. And if you have your Bibles, we will read it in English for those who are our guests today. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Rather mode, walk on by the Spirit. And to say they'll do one mouth. What do you think? Are they the same? Yeah. Galatians 5, verse 16. Ramai o te whaiatu I au tau, sa wawali I lālea. Ona le whaia lea e au tau o le tuina nau le tini. Sa wawali I lālea. Sa wawali a. Lea mana. Onale. Ona le whaia lea. Au kere mawa. Sa wali I lea mana. Walk by the Spirit. Ona le are. Ona le whaia lea. O tuina nau le tini. E ana lana tuina nau I le tini. Pe o mai tuina nau le tini. Ta mai ona e leo Sabati. e leo sabati ha. I le mama. Kale, e se si wha punga wha pēr.
e mawhai ona sui ai ia upu ia, sabali. Nāna wingo na mele o sabali. What does it mean to walk in the Spirit? Do we walk like this in the Spirit? Huh? So what does it mean to walk in the Spirit? You need to live up. O pe e te soifua mao ai a. Okay, in the Old Testament, what does walking means? According to the Old Testament, I think you have already read those texts. In the Old Testament, what is it that is connected with your walk? According to the Old Testament. E tu sai male, tu spai e whenina koe tau i ole. O whai tau nei le sona, Koe whai tau ine i ale tatu le sona. Ia maunaro i whenina tuai. Ia, alala sa maulo tau mai nai. Whāne tau i no sabat. What is it mean, or what does it mean? Walk. E soto e skuma leono, a tatu li ai, is Exodus. Bien, eso lo bien. Exodus 16, 8, verse 4. Exodus 16, 4. Ei whai tau. Ona wheta nei mai leo i o mai a o se whauta. O te whātua i na ifo le mea e ai mai le lani māu tō. E o atu hoi le nuku malato whaputuina. O le aso maana mea e tusai. Ina ia o tofo ai a te lato. Me lato te sao pali i lau tu na pono pe le ai. Ara le mea lero wha foso ta ima sabai. I whenena tuai. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from the heavens for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may prove them whether they will walk. What kind of walk, or how do they walk? In my law or not. So what in the Old Testament is associated or is connected to something? What is it? To the law. That's how that is all. So is it safe for me to say then that when you live by the Spirit, or when you walk by the Spirit, that you will keep the law? Yeah. Amen. Does that make sense? Then how come when people say the only thing you need is when you have the Spirit and accept Jesus Christ, when He died, that's all you need, you don't need the law? It seems to me Paul is not trying to get rid of the law, but he is trying to establish the fact that when we live by the Spirit and walk in the Spirit, the ultimate outcome will be what? We honor the law. Is that right? Yeah. Okay, we're going to find out. Before we go there, go to Leviticus. Leviticus 18 and verse 4. Come over there. Leviticus 1, Aaron foi por falar. Wait a minute.
Ia o tau whaia hatu whaamusinonga. Ia o tau susi fōi ia tūra kono. Ina ia sāma wani hai. O ako o Iowa no. So what does God say on Iowa? Expects. Remember talanga. You shall do my ordinances and keep my statutes and walk in them. Lala talanga whaina tuai. A whai kako ke sāma wani, e whai lea koe, e whai whapsino ngā le tua, ma. O mea uma lea whina ngā rele tua, horo ringa, ko tātou sustai foi, ko tātou whaia ia, tū la honua le tua. O le sa wani la tu sai ma le nana pa ia, e te le sa wani e te tei, i koro ina le tua, ai te sa wani e te wha, wha tau ruu, wha e wha, Rana tawai. Vai whai lo atu I lero laki. Le ana tu la fono le tu. Le tu la fono le tu. Ya is mau ia mwhenta tu iai. But that's good enough. Okay? So there is a connection or there is an association of being or living by the Spirit and obeying the law. So you cannot say you have the Spirit of God and deny the law. O como ni no era otra. Ele no fana fa pe koe a kia le na mo le tua wai, na ko presente hata. Se pawa me mo le. All we need is Spirit. Ai le no fana na mo le na ai. Ai te fa to na te fa to mala pe te le. Usai I polo ina ma tu la fuma le tua. Exactly. Can you prove that question? Okay. E tēra I o mea, ka katu o. Let me ask you. O a mea o ta o mai tusi lea ta whata wina tāne, ka se ne lawa te kakoro whikawa. Me ta whaita o mea lea, ta lina. O a mea lea ta o tusi lea ta whaita wina whamai o tuina nau, o le noto po le o laka a. Mea ka o uina nau. Alawa ele te kapu te tira ele, I pira lisika. E mati ku kore. Ore, ya foi para ti fia. Para ti ele, ta ko foi tau le foi para ele toa. Ina ia manino ia te ta to pola de wimo fa na ka foi ele. Ava o ka foi tu sura ka ti ele mo. Ya foi ko vi. Ko vi. Aí eu sou meu filho. Não era como meu filho. Aua, politico, o tuina na mulher, e te atu I a mana. Tino. Lá mele, o que ele nada. Te ele nada. Lá mele te ele nada. Ara no bem Aua, o tino, o tuina na mulher. Orang melek kita kan. Or tu ina nau or tino. Esa vez. Orang melek or tu ina nau or tino. Ele ina nau or tino. Ya lá tu vai fazer. Vai fazer o que é tu ah. Vai mais. O tu ina nau só ele nada de é tu ele. So, o le tuina nau le tino, e te te ile nana, a le nana e te te ile. So, can these two things go together? Do they agree? No, they what? They oppose each other.
Olono ina elema faina tufa kasi tu ina nangu le tino ma me ale na. Examine. Right, let's go on. There's a point I want to make. Yeah, wala mea, forget it. Wala mea ra mea. E tau tu ina wati. Ramai e te atu i tino ua whete e nai fo i ia mea. O le mea lea tō te lewa iai mea tō te roto i. Are we free to do whatever we want to do? Are we? No. Mai ko ke le wheme tō te roto i. Iai ka. Ia, a tata whete pēran ko tu suman paru. Ai a whai e te ina o tō wele hana. Ua le nofo o tō i le tūra whono. That must be very hard to understand, huh? O mai awa a ta ina o tō e le hana. E le nofo o tō le tūra. Rafisia. E whete e nai lea ngā mama le tūra whono. A alefa mai mau a mawhofo ko i. Ea. Ko kano. A koe te ina o tō le hana. If the Spirit leads you, Pamela, ua le nofo o tō that means walea. Walea mātu la ko, esa. No, but can you say that according to the text? Yeah. Because some people say that. That's how. Well, now, whapea, e fōringa mai o lefe te na ile. E tūra whono mai le hanga. Ono fai mai no te mata, vai la ia e te pea, ha. O reka ka mai pura foku pura, ana ka mai ko ia de Paulo. A e ia tanga. Wa e le pea. Wa e le to no ko le tura. So what does it mean? If Paul is not opposing the law, then why did he say that? Ai a whai te ina o tō le nanga, I le mele, ua le rofo o tō I tū la whono. Marima. O lo nina ia koe le nanga, o le amaku la whoa. E lea le tū la whono mai e whakatau I peutau. Lea o lo iai I la o li ia. Seremonia lo ia tausi le Sao Paulo anga o Paulo e koe a maku la whono ngā. A o Yesu la wai whaole ngai e Sao Paulo. Ua sue la o li le polo kalama a koa. Whai mai a mai kana kai mo ese a le kausi, a le peutau meina. E le whaole ngā la ko. O lo no la, o le whai polo le amaku la whono. Ala lo me ko tala polo, o le koe ko fotu tu la. Remember the problem? Remember the problem from the beginning? The Judaizers kahangaia yukai wo paliliu Cristiano. O vaina le paliliu tarina taralei ale pertominga. O mera vaina le e. Ele wa ko ko fa le no tu la le peri. Ele fai o tu ma le na tu na. Ele fai mai la po le a tu la fo. Ai, vai mai po. Aua tu te fai le mene fa pe. E a ngā pe whaorina o tū ngā renga le tūrā. You understand what I'm saying? It's not the law, but when you believe that when you keep the law, you are going to be saved. Paul says, no. No. So he is not trying to get rid of the law. Okay?
but he's trying to get rid of the teaching, which is heresy, that you need to keep the law in order to be saved. Amen. So I didn't say that. All right, let's go ahead, let's continue. But I want you to follow the right way. Okay? But if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Talking about works of the law. Yeah. Ikaw lang yan, sumali. Uway lo, sino fue nga rena al-tino? Wame tao nga rena al-tino. Nga rena iya, fay o to'y manatri fa'aw na hinay o to'ba. Kaya nga rena al-tino ko sino mamaya. O mea fa'apenay ko na. Lahat na mo, muliluwa. Ang tanto. Right? Let me ask you, is adultery in the law? Yeah. So, Paul says adultery, o ko'y nangalwale, eleana lang tuna fono lang na alaya ka wala tanto. Eleana tuna fono lang na may awala muli ito. Ngayon, wala na rin na fakala, wali si Paulo na iya ko yung gawin mo, muli luwa, may ngalay na rin tuna. Alright, okay. Ang tuna fono. E fa me fea la ilo, le ana muli luwa pearis kurato. Ele ilo, Agora, o mea nga ka ole, o foi o tu na nabro tino, da foi e querer causar por a como, e que murilua, da foi metu la por agua e que murilua. You see the difference? E lo foi mena Paulo e ana por a como, me o murilua, pero Paulo, a que la nabro murilua, wa e solia de tu la. Does it make sense? Yeah. So, fea de tu e kuai murilua. Spirit. Ada wala pa me ke elena. The flesh. Ya poa. Tu ina nawa. Tu ina nawa tino. Wala tu ina nawa tino. Murilua. Kaitaan. Ya fe ko nga lisi agora wala. Wala ya. Wala murilua. Wala faitaan. Wala anyoleana. Wala makai. Lá na letra, olha, foi cá. Esse é o único que foi cá. Agora não é que foi cá. Quero só que mais sai. Era o som. Esse é o osso do inimigo. Lembra? Kung nakalayo ko, solo niya, kailangan niya affirm din. Deve ka. Kaya doon din. Pwede. Maravilhoso. Okay. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication. You know the word where we get the word fornication in Greek? Let me write it down. Let's see if you can detect something. O ne ia. O ne ia. O ne ia lupa elengi la ko spela ko fa. O
o le ia o a spera fa ele ni ole o ka ma fa ele ya o ne ia al pile fa o a mele o le nule o ne ia e ye nga ka o fa ia sara le o ne ia el penini. What is the English word you get from this Greek word that's very similar? Pornography. Do you know what pornography is? Erena leanga pio leanga ai oro waru kilo i lea leanga. E ina leanga sablo telefon. E ina leanga sablo internet e computer e maka. Huh? Well, here is a You don't know what I'm talking about? Pornography. Era nera a fai na tiniswa. E maua ku ka wale tiniswa ko rei e meu ma ke sina. O no na ke sina. O ke lau tau e imo fai pe au kua. Wala u mea nana. Wow. Ia fai ke ranga ko nera ta ke mata. A fai ranga ke maka TV asa wena ia. Ono, ka kora ia lai fai ku na ka wole. E te te kala mono na mau pina na. Ila na paia. Ele na fai o ngao patas. Examen. Ya wala bona fornaka. Ele yo ele ta na ia fai ka ko. Okay. Aka kora desse tu. Mera ia le ka we i o tu na wantini. A le tūra le i le langa pa ia. Lai te si mai tonu tu se ale tato fitukina o fua o le hana. E sa? Fua o le hana. O hafo i fua o le hana? E alofa. E mauia, o le fide mu, o le makarofa, galileia. Mela fa maalo mai ele fa atura fonoina mea fa ape e feke laila ko na ora kino mo ko la do they what do they oppose each other yeah e aluna i kula fo per mele i da la fo la no fai tu kula fo me me fo la yeah yes or no Yes. La fai no por la cuciale. Ata por tu se ka tu li se pa ria. A fai tu no fa pera o era che por nada pe ka. Fai per sotto. O wala so. O wala vino tu sa toma. Ta wala ina nei a ver sa toma ma toma fiti al timo. A ia o toma. Au na le tasi alofa. Acha manu alofa. E pelo soi. Awa ua ato o manama ile upatas. Ana me fa me bolu. Awa ua ato le tu ile upatas o le nei ia ea. Ia alofa. Ele ruota tua oi e a pei o oi lava ia tu. O la la o ka se no fai ma sama right sai da no le kula ko. A le ale fu ka se na pa ia. Examen. E o ka si da wale sa ma vale ma le na pa ia para kula ko mo le. Ah. Very clear. Very clear. Wala di fa nesi si atato. Wala ma le roho. Awa le roho ile tu.
long. Koe pēku la fonga ia koe koe pole tu la fonga. E ese na whapena o tāna ina la wanga tēmine. Ia. Ka roi nā mo mau ia, ai lewa. Wa mai polo. O le fua le ananga o le... Ka mai fui ia polo tusu ronga. O le upo e tasia. E ma whai ei ona. Wa kupu le tu la fonga le atua o mai ia. Ia e rofo i le atua ma lo roto atoa. O ma roso no hanga atoa. Ai rofo i le atua e te tau sier polo ino mo mua e o polo ina e. Wah! Tara no tau wetena te whaare ana tu la fonga. Ona o le pula polo ina le atua e wha. E le mana na o tangata e tau sisa patsu le atua. Amen. Amen. That's why. I know said that. Nothing wrong with that. Okay? Ata tole kilo isi mau. Ata mentis kwa ia le wha mau ni aida. Ina ia ele le tu la forma. Ma tolia le wha kalanga ne. Le no tawa kaya. Ko mai ia. Ele sa watu le lati lato umo e whai mai le ni ie. Ma tutte le perfetta e lo ingoa. Ma tutte le ia. Kai ma bela ma tutte moni lo ingoa. Me sua. O o tau tina te la tau o te rei roa o tau e whai a mio leaka. Nā o le na te whai ele whina hana rota mā e sao i le mā roa o le la. A hana suna whana ne tuta. Pālinga lusu mara lua, a tatu e. Pālinga lusu mara lusu mara whā. Whai tau mai, a minga kauroto mai. Amu ia e. O amu ia i la tau o ea. Vai ana polo ima. Ina ia tama ia te la tore la apole. Vai ana tōru whare atu ile a ai ora. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gate into the city. Amen. So how can you enter the city? When you keep his commandments. So the commandment keepers are the ones that will enter into the kingdom of heaven. Can you say amen? What about those who don't keep the commandments? Let's find out. Revelation 22. Are you there? Yes. Now read verse 15. Like verse 14, God's people who keep his commandments because they love Jesus Christ, they were saved by the death of Jesus Christ, they enter into the gate, into the city. But there are people outside of the city, they cannot go in. And what's the reason? Right there for Kusumalini. Ua ikwa pa pa. Omi. Mae whātu raitu. Mae whaitaanga. Mae whasut tangata. Te mene whamai o whasut tangata. Ura whano. O rono ne a whai ke whasut tangata. Rai ke sorila. Ana soria kura whama whasut tangata. E ke rako no hale rani. Ai ofu whapur pa. Whapur pa. Ai ke le hatu kōwar pa. O ka kia le whunga le kua. Yeah. A toa umalawa e ua loto i le tala pepelo. O le kākala le kara ina le e tau se nā mai le tua se kara mongi ko se kara pepelo. Ka whamotu wha perkangi o nea. For without our gods and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Or fasamola, ele maros kere, or fasamo. Ako umala me o loto ile karpe pero, ako to iwa petadia, oea. Mea. Whosoever loveth. Ofera whapunga sinu maros. O mere ho mai oea o rofa e kalapapila. Problema. Ua umale rofa i le tuha. A ua rofa i kalapapila.
Promovida wa Amerika pero mamela. Vai suor ka kare to ele la wala ole naka ngale pepe awa pa rofa e che fio dopo fai su la pero se vanno Ué, trabalho de nama, Luma nasional, Lima ia beapi, lalu fama mafa ina ia tuma, ile lei ai o ni fire le a tuma, o le beapi mombua, lai fei ko sumalon, verse 16, fei kau man wa te hana, ala tia lima sumalon. Lalu, ia o kau sa, lalu menurut sa kawan, yang kaku fai. Kawan. O se upu e ka mai o le mea matea, o le mea reiru manai, o le se mea tuku le tenini. Is it past, future, or present? Present. O lono ni la. E leo tau tana le kuspa i e keni o mawai. Wale fai o koe whafo i mete ni o mawai. A fai e kere i sa wani whaakasi ma le la makahaku. Forget about that. Oh, forget about forget about tomorrow. But today, ngai ka kau e sapari ai ile na ole. Sapari. Follow. Okay, we follow. Kalau kita lalu follow jangan, sapari jangan. O kai e o e na ka ko le kana kai na o. Aí se não colher, cabilema. E alu le mere kamapi ai na ka ya na le tu ha ma mu ya te ke mo ya. No, you can't do that. You cannot go and lead the Holy Spirit. The Holy Spirit is to lead us and lead you. So the una Tui, ai ora fai a anga, ai mama fa mo ngira na yo pra da kala kai. Amen. Well, see, we follow the Spirit. Verse 18. We come with mom. Hello. So the Holy Spirit, what? He leads. Let me ask you. Or the faith out, kai o yero. Huh? Or the kia or the kai o ye kai yero. Yo kai. Ai ha kele kai yero. O kele kai yero. E kai e la na pa yero. Se cerca de la realidad, ya vai ter uma panela, né? Esse é onde faz ser da captada. Aí a vai olhar, que ainda fez algo de mal de tudo. Lá não é qual foi. Os caras. Aí a sempre é o mulher. Da foi a receber mais de tudo. So the pastor is not leading the church, nor the elders leading the church. Is Jesus Christ, and God should lead everybody in the church. Amen. Foi lá no curso. E não faz algo tua carro que me foi carro você de carecia. E não carro você fez algo coisa, por carro você é tua. Não sai como pessoa sai da tua. Ora ko mai boy ala o de kala si ko ka no ka ya ma mo sai di mo nyore. So he leads.
Namanesi, verse 25. Ame runga kawan. Le, ola ah, ia sabali, walk. La hoga kama sabali ya. Ia se ko sabali ya no sabali mo. Sabali ya mo mo, sabali ya mo. Ia se ko sabali ya. Ya, ya. Yes. Nada de ese. Ole ola ma le sabat. Kau mai ola ini. Ang sabat. Ya, lo de ola le, ese man sabat. Ai vai de coler pa mi. Kasi go por fai via pe, ai va kasi le. Eu vai dar. E ele ese. A que quiero le epe. A mi o kumangana ele. Ese es o. Ole sabat mo mo, e que mo. Al sabat lo lua, e fa mi ken. Lo vina. Everybody walks in unison. After the later from that, those are actually one by putting out and army for the for them by they walk out. That's the prayer, that's the one. Everybody is together. So when we walk in the spirit, we walk together. And our elders said, guys, and the Lord Raka, we need to go and preach the need so we can walk together. Amang-amang, orang-orang doa tak apa ia. Sama mana vakasi, baik-baik dia vakasi, harus vakasi, saya vakasi, sama mana vakasi, amin. Ayo kau sisya kau kaya orang lain. Itu supaya. Kan orang mana ya orang supaya mereka kau belum formia. Nomor 5. Ya no desculpa. Crucify. Essa pessoa. Ela não é tal crucify. Oi. Pangai umaaya. Ana muli singka. Awak foi ele faz a coroina tengah tuai. Defio a como foi ele se mete. Kalau dia di bawah perusuh, kalau dia setuju kepada, kemudian awal wafat terwina batasi mahu Kristus, awal itu orang Kristus, Kristus orang itu dia, orang itu ini, dah. De orang lawan faktor tu, dah macam ni. Kalau mas kan ada tu bebas ni rok, dah malah orang dah. Orang Malaya boleh makai komat, tak sah. Orang makai komat yang koi, ayam dah boleh kau form fail. Saksi dah orang mas komat. Siapa ni? Agak komat mana apa? É que aí fia. Hoje não é porque eu falo não defiar, porque eu não me falo. Ele é o meu olhar, o fundo lá, falava para a memória. Esse é mesmo. Tengah tahu esa apa? Tengah tahu orang. Tengah tahu doa kasih seperti ini. Tengah tu orang bahasa Korea, tengah tercuai. Wajib tengah tercuai. Ayo lagi orang buat tu, itu terina dua faham. Terlihat. Nombor Roma, Roma, Ananta Roma. Apa nama? Romans chapter 8, verse 7. Romans 8, verse 7. Awa, oleh Lord Soilare Timo,
leita le o wā e le usitai i le tula fono le e le mawhai fo i ai. Koe mamrama le wima nō. O mai a wā o le loto i la le tino o le ita le tua o le mā. A wā e le usitai wha tino i le tula fono wha le manga a le tua. A wha le tino e ke whanai o le a mā la fono. Ai tina nau no le tino na e wha le a wahina le o le anga tula fono. Ai a whai e ke ora wha le a nganga e a mā le tula fono le tua. Nā whai mentus whai ia. E tau te loa i la tau, i o la tau ua. Whai me whai mai ngata wha ola ina. Because of the fruit. If you have love, you have the fruit of the Spirit. And when you have the fruit of the Spirit, you have all the 9 aspects of the Spirit. So when I did, I offer for them, I could be it. Galatia 5, fai quel lusso come lui, se male il suo iano. Galatia 5, fai quel lusso come lui. Come hanno? Ah, o le cuore, o le rosse, o le file. E cosa fa mi mise come cuore. E tanga fa a vesi como gare calcia. Allora le female tocca, le fu le mata file di mai. E parlarlo a mala, va. Guarda, come fa la storia lì? Amuia e fa tu guina le file, ma mai tra due la tua. Lo dico poi la carriera a poco. La fai fa questo come le male ai mole tua. Ja, o li voglio il file, o le ono sai, e sono sai la paia, o le mangiare fa, le ha lì, ma le fa mani, o le ha maluta, ma le mauia, e le fa tu la famiglia, le fa pena. E quello si fa. A quel poi anche mi suo fa salta roina e la tu tino, ma ora no. Ona tudo nada. El plano pura tudo nada. Ah, vai estar tudo de obra ele nada. Ia estar tudo sama vai por ele nada, vai por Júlia. Alma nei a ver estar como é mita mate. Alma nei feluia. Alma nei ferrocia. Esse é o Paulo como Guarda, ahora que lui fuori è salvo qui al comune. Le da bene come ora se lui ora. Guarda che ora se lui. Guarda che lui. Come la quelle e quando il su non torna via. O le roba e le rossi vale. Anda kau lulus kau. Saya rumah saya tulis. Wah, kaya kan. Tapi saya kalau mau sekarang besok tidak. Saya orang itu kalau kalau dengan kamu ini lah. Where did she lift that from? Amanguia se a uma se comunica com o louco faz entende. Eu falei no falo, vai agora precisa como que eu chamaco. We walk together. We work together. We do things together. Leva ver isso aí. Leva para isso. O le nele e lo ai e la mani o so. Lo fa per la mia magia do passado. Mai ia o tau wheana. Alufa pekagia, when you love one another. Ya, kaya lufa na nita. A whai rai misi.
mea na ia fua tātou fore. Ia, me kusa pati. Amen. Mātou tu maera. Apatai au fio. Rawa nei li, mai e au mātou. Kawatalina, li mai e pa logo fio. Ia te tunga lawa mafutoi le mātou. Wai le lawa na ala mātou whālogo ia. E le mātou loa mātou te le whai. Ai titi le mātou loa, ai tele le mātou whai. Ia le tu. Ia ia mātou le tai au. Ai mesu mātou so vāsi esi mai. Ora lo swafi esi mātou kole atu. Amen. Ia kuia leo te leia, e toia fio mai Jesu. Ia ori o toa tase, e toia fio mai Jesu. Yes.